ginawat ko, Jesus manukot ko, at darag ko ragsak kay ko'y puso. At darag ko ragsak kay ko'y puso. At darag ko ragsak kay ko'y puso. Iginawat ko, Jesus manukot ko, at darag ko ragsak kay ko'y puso. Kablaawan na kayo amin kakapsat, tinagan ni Apo tayo Heso Kristo. Ipiday ko naman na rada kami ito'y characteristics. And hallelujah to all of you, our beloved, praise God, our beloved viewers and supporters around the globe to this ministry and mission in God's vineyard. Again, we greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Praise God. It's a UK, it's a USA, Canada, Europe, Middle East, Hawaii, Russia, and Asia, and all points of the Philippines. Praise God. Amin nga sulit di Pilipinas, kablaawan na kayo. Amin nga sulit di Lubo. Praise God. At da kami nagtatas kunatagay ito para silis, the province. Hallelujah. Isud di today, yung istaman, di Octoberian graduates tayo. Praise God. Iti Bible training tayo dito. Congrats and God bless to the following graduates, namely Sister Melanie McClinic, Sister Milita Dalayday, Sister Manilyn Ayaw, Brother Juni Ayaw, Brother Dominador Tamani, praise God, Sister Amorsola Wadilla, praise God, and with us are our co-ministers, praise God, in the Lord. Parasilis, we have here Pastor Vic and Pastor Venus Francisco, the Dagawi Church, sayo, di ba? Praise God, and Pastor Kaway, Pastor. Pastor Janet Camson, Kaburao, and Manao Church. And ada nga tumultulong kadakwada ni Sir nga Rolando Bakwadang iti Natolin Church. Amen. Awan kada tayo, but they are watching us right now. With his parents, Isuda, Brother Romeo, and Sister Dominga Bakwadan. Praise God. Maragsaka kami unay, kakapsat, kapsat Romeo, and kapsat Dominga, tita nakadamag may nga, kuya kayo itinagin ng ministry. Glory to God. Hallelujah. And the following ministers are not with us. Awan dagiti kami ministro. Kada kami. But we thank them for their love and prayers like ni Pastor and Mrs. Racel Lomachay, Isu Ijay Lower Amolong. Pastor Dominguez Pinulog Ijaywala, Pastor Josephine Lozano Ijasalyok, Pastor Philippe Manalay and Pastor Gregory Guzman, Ijay Panon. Hallelujah, praise God. Pastor Jeffrey Esperanza and Pastor Wilfred de Guzman, dagiti pioneering nga pastors tayo of Ijay Palitot, praise God. Hallelujah, so nga hallelujah, na imbag ti Dios, praise God. Pinagtitipon na tayo, na kami nga papastor, at dito sa ating Lord, pinagtitipon na tayo amin through this live ministry, amen. Praise God, kag itit tayo amin, tidayaw, kinatanaw, kiti Dios. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Kukumamindayaw, kinatanaw, Yes, amay. itagay bitin puso mi, at ayaw tinagan mo, kukumamindayaw, kinatanaw, itagay bitin tinagan mi,
apo kin ka. Napoited me ti panagdayaw kin panagram tinasantuan nga nagan mo. Dawatin mi apo nga bendisyonam apo daytoy nga panag-survey. Bendisyonam dagiti amin nga viewers Lord. Dawatin mi apo kin ka. Nga bendisyonam might apo dagiti amin na paspaset daytoy apo nga panag-survey. Tulungan na kami nga magpatuloy apo nga survey apo Dios. That may ayo mi kami dayta na santuan nga nagan mo. Yaman kami ti kinaimbag mo apo Dios. Kit idaton mi daytoy apo. Dagiti amin na paspaset. Apo Isus, pinawat mi daytoy. Amen. Mas pinsaran nyo kakapsat dito'y ayan minggan talaga nga na umor-unay. So, papantayo ti panagdayaw iti apo. Balegi, page 139. Sing with us, Dayaw to Diyos. Dayawan ni Jesus, ang isalakan kanya, balegi, balegi. Amin na basbasul ko, pinakawan na ida, balegi, 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 ko'y balegi. Hallelujah, kan Jesus, intin natin balegi, gloria, gloria, hallelujah, marida, yaw na ganang. Agtalegak ikinyus, magpatayak sa una, balegi, balegi, nanakal na karawak, nanipon na ispala, balegi, 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 when balegi, hallelujah, can Jesus, itinati balegi, gloria, gloria, hallelujah, madayda, yaw na ganda, karag sa kapunay kita, taada, waya, balegi, balegi, kantain tayo na yaw na, kabusurat putinda, balegi, 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 when balegi, hallelujah, can Jesus, intenality balegi, gloria, gloria, hallelujah, madayda, yaw na gana, kantain tayo to ijay, naslag tunay ang lugar, balegi, balegi, ikanta na'y langitan, akanta ni aispa, balegi, 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 when balegi, hallelujah, can Jesus, intenali balegi, gloria, gloria, hallelujah, madayda, yaw na gana. Amen. Praise God. Wadagyaman tayo na ay tibalegi niyang tariya po Diyos kada tayo. Hallelujah. Praise God. And our praise report is we thank God and we praise Him for giving us safety travels from Pangasinan, Gana dito'y Parasilis Mountain Province. Hallelujah. Maging free from dangers kami and obstructions ay ikarigitidalan ni Maraydayo ti Dios. And we thank God for the victory, iti recognition ceremony, iti kalman, na balegi, babaan, iti apo, dagiti panaka-recognize, dagiti Octoberian graduates, dati kayo dito Bible training, tayo ditoy. And you know what, kakapsat, we were really blessed and challenged kapo kadagiti biyag kan ministry of our co-ministers in the Lord, mainly Reverend Kim and company of Korea, for sponsoring the work of the Lord here in the Philippines, particularly here in Mountain Province. And so, Pagong, Alita,
though they are not Koreans, but praise God, hallelujah, because they got a big heart to help for the expansion, furtherance of God's kingdom here in the Philippines. We thank you so much, Reverend King. God bless you more. Hallelujah. And so with your company, Manaydayo. Glory to God. Hallelujah. And we thank you as well. We thank as well the sacrifices, dedication, and commitment of our co-servants of the Lord here in Parasilis. Through the leadership of Pastor Vic Francisco, talagang naging promotion kami. Kanibitang biyagda, kanibitang panag-ministro da. Hallelujah. So at this point in time, shall we hear the greetings and a special song for the Lord and for all of you here and for all of you there. Kakapsat, Manaydayo Diaz, Pastor Vic Francisco, praise God. Hallelujah. Madampot na kitang. Okay, so naimbag nga malum kayo amin kakapsat. Abag puyak nga nakatakter, dahito dagiti mission kan vision iti Mount Calvary Church nga sakbay ti amin kat ikablao po pagka na kayo. Iti napatag nga nagan ni Apo tayo Jesu Kristo iti amin nga iti intiro nga sa ngalubungan. Ada kayo nga amin nga viewers kan mangikarkararag iti dayto nga ministeryo iti live streaming. Amen. Ada Pastor James kini Pastor Amina kan iti Mount Calvary Church agyaman kami unay iti suportayo kan kanayon yung panangururay iti live streaming. Ket saan nga iti tao ti maidayaw, han iti organisasyon ti maidayaw, ngem iti Dios iti maidaydayaw. So puna nga iti pasat iti Mount Calvary Church Mission Fellowship para silis iti kabok kanina ket iyep kasmi ti daklan nga panagyaman ken nabara pa ng kablaaw kada kayo amin na imbag nga aldaw kayo ken iti Dios ti mabindisyon iti tunggal may sa kana tayo. Hallelujah. Hallelujah. Itod ko karagita kanta. Amen. Pay kami met may isang kanta kas panangidayaw ni Kuti ako. Said, behold, I stand and knocking at the door. Whosoever will hear his voice and let him in. And why you linger when today you hear him call your name? So harden not your heart if you hear his voice today. Yes, amay. Harden not your heart if you hear his voice today. Let Jesus come in and make your life anew. He's been waiting for so long for you to turn to him. So harden not your heart, for tomorrow may be too late. He went to the cross just to rescue you and me. He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Just believe, being born again, salvation has paid and it's free. So harden not your heart if you hear his voice today.
been waiting for so long for you to turn to Him. So harden not your heart, for tomorrow may be too late. Harden not your heart. If you hear His voice today, let Jesus come in and make your life anew. Been waiting for so long for you to turn to Him. So harden not your heart, for tomorrow may be too late. Harden not your heart if you hear His voice today. The song of the Lord, praise God. For all it is. Hallelujah, praise the Lord. Kantaan mi dahil ito nga kanta, kati Apo Diyos, kati Diyos, kata naimbag. So, kung na dito yung kanta nga, ay ayaton ka, kati kaasin ka, ag nanayon. Ay ayaten ka, dinarada, naglenda kaima, kentong kagringa, ken panagina o ikanta, ikinaimbat Diyos. Napudno ka, O Diyos, tibiyag ko. Himbag ka, unay ako. Kiringgan na, itinaimbag Diyos. Natimik mo, Jesus, tarabay mangidala. Kasingit, sika lang iyasika. Ahanay langitan, naudong arayin, kekagyaga, ikinaimbag Diyos. Puno ka, O Diyos, tiniyak ko. Puno ka, unay ako. Kiringgan at dati ang ko. O ikanta, ikinaimbag Diyos. Ikinaimbag mo, aglaglak mo sana. Ikinaimbag mo, aglaglak mo sana. Kaya ko'y biyag ko, idaton ko, iten kong amin ko. Ikinaimbag mo, aglaglak mo sana. Napudno ka, O Diyos, tibiyag ko. Nagimbag mo, o ikanta, ikinaimbag Diyos. Praise God. Praise the name Hallelujah. of God. Hallelujah. Nagimbag ni Apo Dios. Kadagiti amin na agserve in mamati kin kuana.
in kadatayawami, na ibang ni Apo Diyos. Amen, amen. Dayaw ginapatay nganagan ni Diapo. So nga, anda kami ditoy, Mountain Province, tapno, iwaragawag tayo, tikinaimbag ti Diyos. Dayaw tinapatay nganagan iti Apo. Hallelujah. Dito'y libro ti Roma, kapitulo 10, versikulo 11. Book of Romans chapter 10 verse 11. May sakal. We start verse 11. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Last verse. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kakabsat kin gagayan. Hindi na ito'y nga oras. Ito tayo tinaydaklan a panagyaman kini Apo Diyos. Gaputi ado a kinaimbag na. Hinaman nakabalin na. Inaiwanan na kami kadagitidaldalan mi ngay may dito'y amo tayo nga ti panawin tayo narigatan. Sila nagrigat. Ti lumasat kadagiti pagnaan nga dagiti checkpoint. Adu dagiti damaganda. Nga madaydayaw ni Apo Dios ta imay kami ditoy ket gapo ti kinaimbag na. Maysa ti saludsod daytoy kakabsat sinarita ni Isaiah. Ijay kapitulo 6 kakabsat. Kahit manipod iti na itang apasay, kung na nagyay, inulit mat kit imbaga, ni Pablo dito yung libro ti Roma. Ipanetnet na kadatayaw. Nga napatag kakabsat, ti ag-survey, kinumawag kinkwa na madaydayaw tinapatag nga nagan iti Apo. Ngayon kuna na dito isa sinaw, ti mangipan, iti Ebanghelyo. Siya sino kakabsat iti datay ngay mangyal ti Ebanghelyo ti Dios. Tapno ti kasta ti sao ni Apo Dios kakabsat ket may pakamo kadagiti tattao manaydayaw tinapatag anagan ni Apo Dios. Isod ka po na ngay may kami atoy kami kunami ti Apo atoy kami ket mapan mi. Tapno iyag may ti sao ni Apo Dios manaydayaw tinapatag anagan ti Apo. Nagkapo na nga, siya ko na nasa sinaw ti DJ ngay mangipan, no awan ti mangipan ti Ebanghelyo. Iso nga, ato'y kami, medyaman kami kakabsal, kadagijay nga timulong, financially. Yaman kami kada Mrs. Fiesta, suda nga nangigayam, kadagiti ayat da. Tapno ti kastaket, na ito'y nga mission kat nakipagpasitta. Indagijay nga nangikarkararag, kada kami, eji abroad. Yaman kami kakabsat. Na kayong kakabsat tita Amerika. Da insan nga Dion Basay. Iso nga nangitad kadagiti ayat na. Daman ang spare. Iso da nga nangiyad. Nangitad, nangigayat, ti ayat na. Tapno tigas na. Ipan mi na ito nga Ebanghelyo. Ang kami nga nakapan dito kakabsat.
Nanaglag na kami, sumagyaman kami kakapsa. Kada kayo nga naayat, may atumultulong, sumuporta, itimisyon, taputigis na, mayig tayo kakapsa, daytoy na Ebanghelyo ti Apo, madaydayo ti Dios. Ang iya ti dindenda, ngawan ti mangipan, iti dayta nga Ebanghelyo. At Ebanghelyo kakapsa, isa't pa nakabalik, na may salakan ti tao. Sorry kakapsa, talaga nga, dito'y ayan mi ka talaga nga busy road kay ito'y. Kakapsa, ito'y ti pala iti pastor, magyaman kami kakapsa, dito nga sundawa iti panag-survey. Madaydayaw ti Apo. So agyaman kami, kakapsa, kinigayan, ay sundawa iti panag-survey tayo, panag-mission tayo. So kakaralag na kami, apan kami ito, Kalinga, inton bigat, masapan ng bigat. Ket mapan kami agbisita kada dijay churches tayo dijay Kalinga. Ket ti Apo iso kuma ti mang bendisyon. Agyaman kami ti Apo. Ramang-rangay kin bibagdakkel. Ti trabaho ni Apo Dios dito'y Kalinga. Kumadado dagiti churches tayo. Ket adda naman dagiti batang kawen ni ba na kias lo ibet Diyos kunana asinu ti ibaon kunto sinong bakit kuna di mamato ako at kuyang ibaon na agsoga, yes mo, at trabaho, ipagarian, at utian yan, yung basi. Kada iti local churches yung pinagluwapan, at may sa tayo magtrabaho, tati pagarian ni Apo Dios, okay? Masapon na dagiti agtrabaho. Adutian yan, yung basi, dagiti agtrabaho. Yung po na tayo kumaapo at tuya. Masapon ni Apo Dios, ti trabahador. Dagiti laborers ang masapon na idatong tayo didikar dati biyag ka nag-survey. Ituloy niyo itikanta kakasat kinting ninyo. Ibiw at nagagit ipatay Dengyan sa gitna anapas ang katingang ingkaida nulan sumungbat ka Apo at tuya agsaw ka o Apo agsaw ka ket sumbatan ka agsaw ka o Apo sumbatan ka wen nga kas ijay Apo syudad Apo namamami nga nasantuan dito nga lugar, Apo Dios. Ado dagiti ministro Apo, nga isudain daton dati biyag da ag-survey o ka. Agtrabaho da Apo Dios, nga si popudno Apo kenta. Bendisyon ang met dagijay akakapsat Apo, nga isungag buy-buya Apo. Tapmo tikas dapat genda Apo, ti mission in Apo vision Apo Dios, ti pagariam. May salakan kuma dagiti paspaset dagiti pampamilya po dagijay at tao Apo Dios nga makiat adda kada kami dagiti relatives da Apo Dios dagiti friends da mami nga nasantuan maramat kuma Apo Dios daytoy Apo ma-ministry nga mang-encourage kada kuwada nakapoy kami amami nga nasantuan na mamami nga nasantuan adda mabalin mi nga ramiden Apo Dios na may paay ti pagariam agyaman kami ti gumdaway Apo Dios ket ikararag ni dagiti amin Apo Dios nga ministry dawaten mi nga bendisyon dagiti papastor Apo nagministro kadagiti iglesia dagiti members sa mami nga nasantuan tapno amin kami agmay sa makipagbaklay ket dagiti Apo Dios nga dan kadagiti adu nga bendisyon Apo makipagpasit na huma itad na huma tati biag Apo Dios di tirabaw ti daga Apo iso ti biag nga baba ang dagitoy nga kinababa ti biag
Abo dagun daway mi kadi ngag serbi apo. Ket idato mi tibiyag mi maday dayaw tinasantuan nga nagan mo. Agyaman kami kin kapo Dios kin idato mi dagitoy kapoy tinagan ni Apo Isus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you for watching again. God. Hallelujah. Praise God. And as announced by Pastor earlier, adakam to dita tabuk kalingga into the bigat palubos ti Apo dita bayabat care church care Pastor Jojo Pumias. See you tomorrow. And so Malam Green Hills church sayo dita kat ni Pastor Leo Ventura iti pastor tayo Bulanaw and bisitaan ni kaya may nakita kita dita kakabsat dita Dila care of Pastor Jenial and Pastor Edo Javier and so dita Linglingay care of Pastor Leah Candelario kat palubos ti Apo subli kami ito mananditoy and then mapantay ito sa marunong alaal daw dita Alphonse Solista Ifugao, praise God, palubos ti Apo, dumanong kami ito tapos nakikita tayo anak nga Alan, Pastor Alan and Pastor Josie, praise God. So to Diyos bendisyon na tatay amin kung makakapsat, hallelujah, praise God, hallelujah. So see you again next time, next Sunday.